Keleni her sargılaq sana жылынан ütüye manı gündü ammam jona sergete ehigini baragıtın ağaddelibin onna keler sılga toğpar kereni toğpar çügeyi toğpar bağa sana barıta tuğulutun bağarabın. Быйылгы ыл онтон бияка бу именно улус путугар исторической нихилистиве онна патриотической ити сылына биллер биппит ол чертетинен бие аммалар кен туттар кихибит бастыкы кулубабыт 1911 сыллаакка аксыны сүрбе күнүгер бу бие улус путун терибит Афанасий Петрович Рязанский сүз бехин сылын белететибит механавар тон жоңга сергега тирертибит бу кини үлелен аспыт ологун үлелен аспыт үлетин аңардас бейбит улуспыт эре эхинен мугурдамматыбыт мен онтон хүрдәгын үребин би Афанасий Петрович битен республика тахымыгар республика тас өттүгер Москвага Санкт-Петербурга биле олох үрэх били кахата болбут Герцен атынан институтка тиеммит түгүрүк остол оңордубут кини онно улахан атырар профессордарыгар бу бихеманлык аммалар Афанасий Петрович Рязанский ден кихилэхпет Афанасий Петрович Рязанский бихи бастыкы кулубабыт онна кини бу бихиги сахавыт государственнаһын сайдытыгар киллербет үтүе жылаларын эми билихиннердибит онна кепсәтибит. Аны туран үйетитиге сүрін мен олақ етіне бәйем бұдыннегер үлеләбет сиддербінен холобыра білебін кенеге сұруян тахары болар сұруллыбыт қағандаған сұруллыбат онна ол оттон кенегенен нөңе бұ жон келер көлөнебет эдер кескілі эдер ытчаттарбыт етіне үйретелер ағалар білелер кепсиллер кенелер білеген бұ биле крайы үйретиге эти инникке харды научной конференцияга туханыктара деммит биге эренебит ол курдук Афанасий Петрович Рязанский амманы төрүттәбит бастакы клуба ден 200-тен такка тираштак киниге бешәттенен тагыста бу кинигени биги бир дойдулакпыт Олег Гаврилович Сидоров бу сака суриятчыларын ассоциациятын председателе үбүләте бете бу кинигага үлелесте аны биге лох краеведпыт тумус туттар кихибит бүгүн минитини бу кенники кемнерге хүрдәгал бахтык тон олох чопчулан этебин билигин эмет яхпин багарабын краеведенияга күн түн жон олох биле ылсан үлелер ки агаяны херити ол бир улуспут көстүтө болбатак республикар дөнен же онно бу биес тарбак эгер баттанар бир күстәк дирин билилер өйүн санатын кыгын баратын уран туран үлелер кихибит Михаил Васильевич Алексеев болар бу киниге автора оны кытарыттым бу билигин эме механабар краеведенияга ылсан эрер бу кенники улахан эти бу Афанасий Петрович Рязанский киниге тиер даганы ол эннигер сахатчыда тухунан кинигелерге үлелебит Иванова Вера Васильевнаны аттыкпын багарабы онна манна сүрүн биле редакциятын биме бир дойдулакпыт бу биге филологическая наукабыт доктора күн бүгүн кутугу агаяк аксаннах народтар онна гуманитарный чинчии институтугар сүрүн үлехите Николай Николаевич Ефремов кинигага кыттыхан хулубура бары үлелетилер онон бу киниге иитер үйретер сырдатыр үлете хүрдах кең онна дерин болла ден белетибин оноттон бу минере болбатах кенники бу ахпыт жоннор бары этинне белетен эттилер тойдакын хүрдәк албак үгүс архивный материалларда жоннор ахтылара кирбиттер анолох сүрүне ден Афанасий Петрович бетин сыжаннара инне хүрдәк үчүгей кихи ахаманы биле умсугутан таттаран туран агар ахтылара баллар. Онна быйыл сайын 5 ыйыгар бихи улустагы хыкпытын Афанасий Петрович Рязанскийга анабыппыт ытык ат айкалланнын үтүе кихи уруйданнын деммит.
Онна бу ыгык бытыр төһәтте тыгынча киһи кыттыбыта, тыгынча этте хүс киһи барыта бу культурный тирәһиннелегер кыттыбыта. Онна бу ыгык бытолок сүрүн биле кульминациятынан дияқадан чылыттаққа чыпчалынан болбыта. Бу ытык дуағаны биһи баһалык бытын кытары Афанасий Петрович Рязанский чугас аймак биле жонноро бары тиеннер бу ыгыгы аспыттара болар. Аны бир эме бу үйетити бапрохугар сүрүн бир кайысханам үленен болбута. Бихе художник пыт Николай Николаевич Рязанский, Афанасий Петрович Рязанский оло сыжана кини улакан картына ургуйдан бу самарсун орто осколатыгар белехтәбите, онтон бу сүрбе үс сылбыт олог ахыллыта токсуннюга Афанасий Петрович Рязанский билетбит курдук кини токсунню басты күнігер төрөбүт кихи бу самарсун орто осколатыгар Афанасий Петрович Рязанский ата иңерилли бите, onun бүгүн самарсун осколата бу бихи ытык кихибит атын сүгер. Оны Николай Николаевич Рязанский рухуйдабыт картынатын бу оғолар көрөһөрттыннар. Осколага элбеу кескилге эме тухайын эти улахан картынатын осколага белек уммута. Быйыл сахыл сыгы мустак оборонатын сүз сылын белететибит. Ол курдук сахыл сыгы алаһыгар кулун тутарга бу оңхуллан кирбит реконструкция аспыт алаһыгар тиеммит олонно билеттес оғустубут. Ол курдук ол сыллағы, ол кемнәғы бу кайдах болбут дети кыргыһыны эти бу ол оборонаны били көрдөрдүбүт. Этинне эме барыта үстігінче кихи келен кытынна ден барылан ағынан эппиппит. Этинне бу алдантан, жокускай кораттан, намтан келеннер дасап этинник бейте бу историческай кыргыһылары реконструкция орон көрдөрөр түмсүлерге тақсаммыт кинилер келеннер бу жа кыддыгол сүз сыл аннара өттүгер кайдах кыргыһы болбутун көрдөрбүттере этинеме бартын устан қаллар быппыт. Ону тахынан маннагы бейбит народный театрдар быт, бейбит усуран самодеятельный кыттылақтара эме бу строт боланнар, Пепеляев боланнар, белері хүддәк үчүгей театрализованный жүхүйі көрдөрбүттере жон болхамтатын сүрдәғын тардыбыта. Онон бихики бу сүсыллақ, оны кытары бейбит республикаттан улақан делегация тақсан кыттыбыта Жокускай кораттан ол курдук Майя Андреевна Данилова салаячылақ келеннер манна белерин әғарделерин эппиттере, көрбүттере, онна оттон маннык бу халгы туристическай ыллыкка киллерен маны туспақ олыбыролық бу музей курдук тутаммыт бихиге өссө дағаны ити үлебит салқанар этине өссө олық бу атағар турорарга улақан сорок турар. Биллер государственный, он общественный деятель, Сахахирин народный хуриятчыта Дмитрий Федосеевич Наумовпыт был хеттон без сахан толбутун билететибит. Ол курдук бу Саха академической, Блатан Алексей Чоинской атынан Саха академической театрыгар сүрін терәхіне ытыллыбыта, манна республика общественного барыта келен хүддәғ үчүгей кини били үлеләбит, кини бу бай опытын бары үлләстебиттере тыгайстваты министерствата, аны ил түмен депутатской корпуха, онна бу кини именно тугун драматической айымниларын ырытар, кинине хуриятчы быхытынан кинигелерин тахарбыт, ырыппыт, үйреппит, Варвара Борисовна Окорокова келен итинне хүддә үчөйдек жол болхомтотун тардар кини тухунан ихтиннерилери оңорбуттара. Оны кытары ил түмен председателин бастакы солбуячыт Александр Николаевич Жирков, бу Дмитрий Федосеевич именно депутатты хыджан үлеләбит үлетен жон иннигер сырдаппыта хүддәк улақан бу театр тобустолор ете. Манна жен әттәққа біле төсіз бейхім местеләқ Саха театрыгар хороқтор баппаққа төннөннөр құмолтолорын әмеп біттере. Бу буолар жа кырдык билини, бу буолар
bu Dmitri Fedoseyevich ülelen, oloron, suruyan, hurya hıccar bu ayımnılarıgar sügürüyü. Onu kıtarı tinne bihige bu künnük uğrastırıp atınan biblioteka bıt emi tebistenge hüdde çöydü gülelen ağoğun kartıskanança cühüyü oğur buta cekpün söp bu Dmitri Fedoseyevich oğa sahattan sağlan ulakan государственный политик, онна народный сурыятчы болордылы bu ологун картыскаларынан hüdde çöydü cühüyen kırdır büttere. Onu tahınan Dmitri Fedoseyevich iki kinigete bıyıl beçettenen tağısta otut kepsene onna aspıt üye oğuloro bilingi kem oğonyottora diyen kinigete iti kinigeler küm bugün олох буджахакка хыджан үрдәй чөйдек жон камагатык ылан аага хыджар кинигете ити кинигелере ЮНЕСКО ятынан литературный музейга бихи национальный библиотека бытыгар сүрәхтен илере эми биле народный хуриятчылар келеннер да студенттар кыттаннар үрдәй чөйдек эми аста аны дойдутугар келен олох туспа маннык бейте тух блок курдукта манна bu юбилейный терәһиннәрен ыттыбыт ол курдук сулкатчынан, соморсонунан, онны бу аммага келен бейетте манна баһалыкты сылжан төрүттәбит идеһе каннык таганы улуска олох биле хуох ураты брахиннеге бетин төрүттәбит брахинин быйыл кинияка анаммыт үрдәк терәһиннәктик ыттыбыт. Хака-хакатынан кере жилерин курдук хакатча Хакатчатынан ураты. Күн бүгін бұл бихи кәлуіне бұл жонар бұтын атын ытыглағын, бұл келер кәлуіне бұл бихи қайдақ кенлері ытықтан білен көрен кенлер олықтырын үйретен, кенелер үтіе құлыбырдарын құлыбыр оңыстан бұл хыджар бұтын күрдік тірердіяқты ақпет. Оның бұл хакатча әтті он бейхін улақан декада бұхытынан ыллыбыт. Ол курдук бу бастатан туран тустук була жибытта олихин улакан бу республика турнирин ыттыбыт хетти онтан такса тустук келен манна бу хакатча турниригар кыттыбыттарын эми кенники хүрдәй чүйдик актыктара кепсияктары аны бу манна ол ахыллыбытыгар бир сүрүн үлебит бихи сахатчаны курук кини Солус курдук сухумнан аспыт кихибиттен аттыбыт, онон бу ити атыгар сөптүбехиннереммит, бу биле скорпион именно биле созвездиятыгар күн бүгүн сахатча сулуха бар болла, онна ол ону биле улакан бу андай дутагы үйе биле сулустары каталогизациялар Роскосмоска этинне олох сертификат ылан күн бүгүн официально бияка сакатча сулуха үйе кыллантан барыбытыгар сырдык кыжык сулус болан жая туруга оннотон үгес болбут бу хакатча агыларын дәй чүйдек эми териен ыттылар эти бу проект ологоттон бетин автора Владимирова Виктория Жириновна Onu kıtarı kini emeğin beti hürdəy üçüyü выставка оңорон bu günlerge tururda. Выставканы bu bihaqamanna ıcıttı kelbet Александр Иванов, sport ministra Leonid Nikolaevich Spiridonov hıccan barı kürdüler, ihittiler. Onna qaz birdi, iti hartıskаны qaz birdi albumu hürdəğin sınıyan kürbütlerin, üyereppitlerin Виктория Жиновна hürdəy çüydük üyere kötü kepsiyete. Ondan muzeygar emiye beytin bile jetin muzeygar John emiye hürdəy çüydük olaq sırıtta. Orduk bile kini olhağına arası korattartan Kislovodskaytan in ıpı telegrammalara bile uğrullan turallara John Bolkham tota hürdəy çüydük katanna min böyle otuga olunnu tuğa köstenkelere bit olaq kini grafiga Кайтах биле биртен бир коракка бүгүн те ол Москвага мантан бу Кисловодскайга хыджан жоннорго хүдәчүй дехлобра биле телеграмма ыталыр эбит онтукалары бир олох седагычы бай экспонат быгытынан баллар ону кытараттан эти бу Захаровтар бары жекерген олорон ахыр остолларыгар келбит жону бартын хүдәчүй дек бу Анна Семеновна
көрсөн чейдетен ахара уже бу кыджык биле олох мемориальный бу дие музей боларын бу күннерге эми бары хүрдәчүйдик өрөкөтө хырыттыбыт көрдүбүт онна оттон бир олох сүрүн терәһининен бу амма чорапчы Жокускай ден улахан телемоз бу именно ахты кихете болла кені кытары оттон бирге хыджыспыт жоннор кені кытары бирге вереммит жоннор кини тухунан кени вереппит кини тухунан сурыйбыт жоннор биллилях журналист Иван Ушницкай тылын үһүн иһиттибит онна оттон этикенниттен эми бэбитер салгы үлелерге сорук турорунан Ушницкай Иван Петрович биле белемнебит кинигетен каяндаганы тахарыкпыт жетибит онна бу эми инники оңоллубут кийинени өссөме сөргүтен этикиненеми каяндаганы оңорон тахарыктакпыт жен бэбитер сыл сорук туроруннубут онна оттон бие сака академический театрыгар улаханнык мактанабыт бу күннерге келен кинилер манна бу сакачы 15 сыллах терәһиннерин үрдәчүйдик кергетен бардылар амма жонугар сергетигер келеннер коркен андагар спектакль турурдулар бу спектакль кыжык 2 чаха үксе хакачага холобура анаммыт кинеха кайдах курдук тренера кинеха кайдах курдук доготтору эреммиттерин кини кыржык бу олимпиада чыпчалыгар тахсыктах эбитчен итине бу художественный жүйүү спектакль нөңө көрдүбүт 2 чахагар амма жоннору хүрдәгән олок уядыян тураннар карын оолларын күн бүгүнгәдле бу сүрәк баха бола хыджалларын ола биле ыйниян хыджан эппет биле санааларын бу спектакльга көрөннөр үрдәчүйдик олох уядыян тураннар спектакль бүппүтүн кенне омуннан эттәккә олох 15 минуттен ордук ытысты гаролох дагыллатан бу артисттарга аны сахатчаны оньобут Эдуард Захаров үрдәгән даганы кырдык сөпкә таянан бу олу ылбыттар эбитчен бары билетәтләр оннотон били көрөчүләр ортолоругар олох чугас жоннора бирге төрөбүттері келен олар буттара эти спектакли олохманна ураты тынната onu сака театрдыр эме биленеллер аммалар хүрдәгән даганы күн бүгүн хакатчаларын олох тыннак кей курду болок үелерге биле олох сүрәк чете баха кине олох өлбөдүбет тугунан даганы биле кыян сол буллубат улакан эрел ол быһыгар үтүө холобор ол быһыгар кыйы элбэх эгелге биле духа сана ырбаттыга ол быһыгар кини онна кыйыга эреллер кынат быһытынан итче хыджалларын бу спектакль нүңө биле көрдүбүт онна ихиттибит бу көрөөчүнүңү ону биллибит жен бээлер эми санааларын тертилер.